bahaya ki paralog juga peja kan ka channel junga. Te paralog tu ngene ped menta mano banyora ya ga golden boot na tausnem. Hapo ka tinggal kai World Cup na tausnem ka balong hari kota. Te di player ki ban yo ban ra ya ga golden boot na tausnem tidak na kanya kene na marba na kalian uwe player yang kalian Mbappe na kari fan ulo tap sanggol but uwe player na kari Argentina Lionel Messi ulo tap sanggol but kapan sa kalong bay siya ka tinggal kay final mano ba yo ban tap bun gol ha ka final uta ula ban yo ya golden boot ndray na pengi ni ki armut ang don sas sarmu ki player ki ba laban ya kini ya kene golden boot namar baki taruk la yo ban tap ro south league goal ular Giroud na kari fan but Alvarez na kari Argentina kita yo ban tap masuk gol baru yo lese kila ban tap sa like gol agol haka ni kadinya kai kila ban yo ban ra yang golden boot ya prolog na kerman ba uklian na de Messi kila ban yo ban tap gol haka ni final kenang na kila ban yo yang golden boot ya prolog na kari jo fiyan of kerman next thing kini ki armut kirang ni kai bakin sai tama taus nem haka ni kai World Cup apa kari kota teka jingan kai final kan long haka tarik ba din ka final ya batip manoban yo ban ra ya ka golden boot ya prolog wadam krepat ban like ban share ban subscribe kenang mang labu penglibat video na kamta jom fikin upet na kapor sa kapor datang kamta kubay sibun